ndak juara di sekolah. Biasa-biasa saja di sekolah, jam berang lo kayaknya. Tapi sangat rusuh lah kalau anak ndak pandai baca Quran. Anak nak baca Quran di dunia, awak nan di perantian malaikat mazhab dalam kubur. Ndak rindu serupa itu? Iya. Sudah tu pindah ke tangannya ke Allah. Idza utiya min qibali yadaihi. Maka pindahlah malaikat tu ke mantes pertanyaan dari kedua tangan. Apa yang terjadi? Dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Jadi tiap hari bersedekah lah bu. Jangan kini saya. Nampak tuik di sedekahan. Ada sedekah nan tak mengaluan pitih Ustaz? Ada. Senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau tersenyum engkau bertemu dengan temanmu, itu sedekah. Di ibu kalau basuh jo kawan, jangan tu harimau damam saya. Ya kan? Ndak apa-apa lo. Allah ibu mencari harimau damam.